Bifurije ibihe byiza mwebwe mwese mukomeje kuba natwe mukomeje kudukurikira muri hirya no hino bari mu Rwanda bari hanze y'igihugu cy'u Rwanda mwese ndabaha ikaze mu makuru yacu. Hanyuma rero mu by'ukuri reka turebere hamwe inkuru yamaze gushyirwa hanze n'igipolisi cy'u Rwanda nk'uko bigaragara. Bagira bati abapolisi b'u Rwanda bagera kuri 125 bamaze kwirukanwa kuva umwaka wa 2020 watangira. Kuva umwaka wa 2020 watangira abapolisi bagera kuri 125 bamaze kwirukanwa mu kazi kubera imyitwarire itandukanye itanoze irimo nko kwaka ruswa. Gusa uwo mubare ni muto ugereranyije na 587 birukanwe muri 2019. Imibare kandi yatangajwe mu gitondo cyo kuri wa kane tariki ya 3 Ukuboza 2020 mu nama nkuru ya polisi yabereye ku cyicaro gikuru cya polisi y'u Rwanda ku Kacyiru. Ni inama yari yobowe na Minisitiri w'Ubutabera akaba ari n'umwe nkuru ya leta Johnson Businge unafite polisi y'u Rwanda mu nshingano ze, yari kumwe n'umuyobozi mukuru wa polisi y'u Rwanda IGP Munyuza. Yitabiriwe n'abayobozi bakuru muri polisi y'u Rwanda n'abamashami ya polisi y'u Rwanda abo mu ntara z'igihugu mu turere ndetse n'abandi. Umuyobozi mukuru wa polisi IGP Munyuza yatangaje ko imibereho n'imikorere myiza y'abapolisi ikomeje kwitabwaho, gusa hari abakirangwa n'imyitwarire itari myiza ituma basezererwa mu kazi nk'uko yabitangaje. Yagize ati nubwo hashyirwamo imbaraga nyinshi cyane ngo iyo mibereho irusheho kuba myiza, hari bamwe mu bapolisi bakigaragaraho imyitwarire itanoze harimo kwaka ruswa. Muri uyu mwaka wa 2020 abapolisi bagaragaye imyitwarire mibi ni 125 bahanayishijwe kwirukanwa muri polisi y'u Rwanda. Ati imibare ni mike ugereranyije n'iyo mwaka ushize wa 2019 aho rero hirukanwe abapolisi bagera kuri 587 nk'uko byagarutsweho n'umuyobozi mukuru wa polisi y'u Rwanda IGP Munyuza. Minisitiri w'Ubutabera Johnson Businge akaba ari n'umwe nkuru ya leta yibukije abapolisi ko iteka mu bikorwa biharanira umutekano bagomba kuzirikana gukora akazi mu buryo bunoze bwubaha ikiremwa muntu kandi butarengera amategeko. Yavuze kandi ko igihe habaye kurengera amategeko ababigizemo uruhare bagomba kuzajya babibazwa kugira ngo umuturage abashe iteka gutandukanya igikorwa cy'umupolisi ku giti cye cyarenze ku mategeko na polisi ubwayo nk'urwego. Yagize ati dukwiye iteka kurebera hamwe ishusho rusange y'umutekano, ibyaha n'ikurikirana ryabyo mu Rwanda nuko abaturage babibona cyangwa se babyakira. Ati icyambere nuko umutekano w'abantu n'ibyabo, ati kudakorerwa ibyaha bityo ati bito cyangwa se bikomeye. Abanyarwanda ndetse n'abaturarwanda bamaze kubigira uburenganzira ndakuka. Ati byabaye ihame umuntu wese rati wishora mu byaha bito cyangwa se bikomeye aba ahungabanya iryo hame n'ubwo burenganzira. Mu minsi ishize polisi y'u Rwanda yanenzwe n'abantu batandukanye kubera bamwe mu bayigize bashinjwaga gukoresha ingufu z'umurengera mu ibahirizwa ry'amategeko. Byatumye muri Nzeri no mu kwezi kwa 9 Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame atanga amabwiriza ku buyobozi bukuru bwa polisi ko icyo kibazo gikwiye gushakirwa umuti kigacika burundu. Nyuma umuvugizi wa polisi y'u Rwanda CP John Bosco Kabera yatangaje ko bidakwiriye ko umupolisi akoresha ingufu z'umurengera ndetse ko polisi igiye gushyira imbaraga mu kumenyesha abanyarwanda uko benabo barenga ku mategeko bakurikiranwa. Yatanze ingero ku bapolisi barimo uwarashe abaturage mu karere ka Nyanza n'uwakubise umuturage i Rwamagana akitaba Imana, aho bose ko bari gukurikiranwa n'inkiko. Yagize ati ubu mukoro dufite ukomeye cyane twahawe ni ukugaragaza uburyo abantu bakurikiranwa. Ati ngira ngo nicyo kintu abantu bibaza. Ati rero nubwo n'uwo mupolisi umwe adakwiriye kuba yabikora, ati imbaraga zizashyirwa mu buryo nta n'ukwiriye kugaragara muri iki kibazo cyo gukoresha ingufu z'umurengera. Atari ko noneho imbaraga zigiye kujya. Ati iyo umupolisi akoze icyaha, ati bigaragara ko yakoresheje ingufu z'umurengera bimenyekanishwe. Ati bimenyekanishwa bite? Ati mu Banyarwanda ni nk'uko CP John Bosco Kabera umuvugizi wa polisi y'u Rwanda yakomeje kugenda abigaruka. Ati nk'umupolisi, ati iyi COVID-19 igitangira mu kwezi kwa 3, ati warashe abantu i Nyanza bari kuri moto. Ati nk'uwo mupolisi yarafunzwe arakurikiranwa mu nkiko ari muri gereza, ariko abantu ntibazi uko byagenze. Ati baheruka havugwa ko byabaye ariko ntibazi icyakurikiyeho. Nuko CP John Bosco Kabera umuvugizi wa polisi y'u Rwanda akomeje kugenda abitangaza. Ati umupolisi rero wakubise umuturage mu karere ka Rwamagana ikarenge bikamuviramo urupfu aguye mu bitaro nawe ngo ari mu nkiko ari kuburana. Ati kimwe n'undi warashe umuturage ahitwa
izaza muri Ngoma ati nawe ari gukorwaho iperereza. CP John Bosco Kabera kandi yavugaga ko polisi ifite inzego zayo zishobora guhana umupolisi, ariko iyo hari uhawe igihano kirengeje amezi agera kuri 6 ahita yirukanwa burundu muri polisi y'u Rwanda. Amakosa rero ahanishwa kwirukanwa muri polisi y'u Rwanda arimo guta akazi mu gihe kirenze iminsi 15, kugurisha ibikoresho by'akazi n'ibyafatiriwe, gutunga ibikoresho bishobora rero kwaka cyangwa se guturika bigamije guhungabanya umutekano, cyangwa se ugaragarwaho imyifatire iteye amakenga ko yakiriye ruswa ubwe cyangwa se binyujijwe ku wundi niyo inkiko zaba zitarafata ibyemezo byazo n'andi. Ati muri abapolisi birukanywe rero harimo 56 ku rwego rwa ofisiye birukanywe muri Kanama, aho urutonde rwabo rugaragaraho ba ofisiye bakuru 3, umwe wari ku cyiciro cy'abakomiseri muri polisi y'u Rwanda. Umugereka w'iteka rya perezida ryo ku itariki ya 17 z'ukwezi kwa 8 2020 ryirukana burundu ba ofisiye muri polisi y'u Rwanda ugaragaraho Assistant Commissioner of Police Mutsinzi Eric, ACP Mutsinzi Eric, na ba Senior Superintendent of Polisi bagera kuri 3, CSP Vuningoma Alexis, CSP Kabanda Emmanuel ndetse na Kamari Celestin nk'abafite ipeti rikuru. ACP Eric Mutsinzi yari amaze igihe muri polisi y'u Rwanda ndetse yabaye umuyobozi wa polisi mu ntara y'Amajyaruguru. Yanayoboye batayo y'abapolisi b'u Rwanda bagiye mu butumwa bw'amahoro muri Sudani y'Epfo muri 2016. Ni mu gihe CSP Kabanda Emmanuel yabaye umuvugizi wa polisi mu ishami rishinzwe umutekano mu muhanda. Muri Mutarama 2019 yari mu itsinda rya polisi 140 berekeje mu butumwa bw'amahoro bw'umuryango w'abibumbye muri Repubulika ya Centrafrica MINUSCA, yambaye ipeti rya Chief Superintendent of Police. Birukanwe kandi harimo Chief Inspector of Police bagera ku 9, ba Inspector of Police nuko ba IP bagera kuri 20 na Assistant Inspector of Police AIP bagera kuri 23. Akaba rero ari ibyo ngibyo mu by'ukuri byagarutsweho cyane, bongera kwibutswa inshingano zabo n'icyo bamariye abanyarwanda muri rusange, kandi bakirinda gukoresha ingufu z'umurengera mu gukemura ibibazo bitandukanye, cyane ko polisi y'u Rwanda yavuze ko abazaba bagaragara muri aya makosa bazajya bahanwa by'intangarugero. Muri Misiri abategetsi mu gisagara kiri ku nkengera z'ibahari ca Alexandria bavuga ko abantu bashika kuri 6 bapfuye igihe igorofa bari bapanzemwo yasenyuka ku mugoroba wo kuri uyu wa kane. Buramatari w'iyo ntara irimwo Alexandria Mohamed El Sherif yabwiye abamenyeshamakuru ko imiryango 2 yari muri iyo nyubakwa igihe yasenyuka, kandi ko abandi bantu 9 baguwe ko n'ibibomoke. Yavuze kandi ko abatabara bashoboye kurokora umwana umwe. Abategetsi babwiye ibimenyeshamakuru ko mu bapfuye harimwo abagabo 3 hamwe n'abagore 3 nyene. Ubugiriki bwaraneguye Turukiya kubona yarasunikiye abasaba ubuhungiro mu mazi, bituma ubuzima bwabo buja mu kaga igihe baba bariko baragerageza kwinjira ku mugabane wa Buraya. Ico gihugu kivuga ko ingendo nk'iyo ya Turukiya yerekana ko ico gihugu cananiwe kubahiriza amasezerano cumvikanye n'Uburaya yo guhagarika abimukira batubahiriza amategeko. Umushikiranganje w'Ubugiriki ajejwe abimukira Notis Mitarachi ashikirije ibi inyuma y'aho abasirikare bajejwe gukizura mu mazi batoreye ibiziga by'abagore 2, umwe muri bo yari afise imyaka 30, bazamye mu mazi inyuma y'aho ubwato bwarimwo abantu 32 bwibiriye mu mazi agabura ibyo bihugu bibiri. Umushikiranganje wa mbere wa Sudani Abdallah Hamdoke yitezwe kongereza igitigiri c'abagize akanama karongoye igihugu mu kongeramwo abahurikiye mu runani rw'imihari y'abahoze barwanya leta yasinye amasezerano y'amahoro na leta. Abagize ako kanama bashobora kuzova kuri 20 bakongerezwa gushika ku bashikiranganje 26. Abashikiranganje bashasha yitezwe ko bagenwa mu minsi mike iri imbere nk'uko bishikirizwa n'urunani Forces for Freedom and Change ruhurikiyemwo imihari ya politiki hamwe n'abahoze mu mihari y'abaroberi muri Sudani. Hamdoke afise igikorwa gihambaye cyo gushikana Sudani ku mahoro arama, kunagura ubutunzi no guteza imbere demokarasi.